Abaculi bakaMaskandi asebephumelele bayacela ukuthi beke benikeze ithuba laba abahlala bebonakala ey'nkundleni zokuxhumana bedlala intambo. Sekunamavidiyo amaningi asabalele ey'nkundleni zokuxhumana kubonakala abantu beshaya isiginci bedlala izingoma zalaba bantu asebedumile njengamanje. Kanti futhi uma bebonakala la bantu abasuke bedlala isiginci basuke bengekho kahle esimeni sempilo. So kuyacelakala laba asebedumile ukuthi bebanikeze ithuba ngoba basuke bedlala iy'ngoma zabo okuyingxenye yokumakhetha umculo wabo le. Kunensizwa edabuka eMnambithi edlala intambo ngendlela eyahlukile. Oh yeah, 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 yeah. That you really is Oh God.